Amahoro y'Imana mukunzi wamenye ukuri radio na TV. Reka ngushimire kuba waraduhisemo n'iby'igiciro cyinshi cyane kuri twebwe. Nkuko mubizi uyu mwaka no kubashaganya twabashaganya mukabyuka mwabyuka mukamenya ukuri mwamara kumenya ukuri mukibatura. Tutapigania haki yetu ya kuishi hata serikali yetu. Uyu munsi ngarukanye n'ikindi kiganiro ciza cyane kiraza kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye. Endelea kutusaliti tutajipigania. Hanyuma aka karirimbo keza duhaye twumva na karirimbo keza cyane kitwa ngo tutapigania haki yetu ka Romilis Rushimisha. Akangaka akaba yarakatunyujijeho twagashize kuri channel yacu yindi ya One Africa TV. Uwagakenera yagenda akakategera kose hanyuma ariko akibuka no kwandikira Bwana Romilis akamesaje keza kamubwira ngo uri umuntu w'umugabo kubwo gukora kano karirimbo keza cyane. Amulenge tutapigania haki yetu ya kuishi hata jamii ya kima. Hanyuma kuri none tugiye kuganira ku bintu nka bibiri. Icambere turaganira kuri audio ya Colonel Ndori aho ya twagize gutya tubona mu gitondo abantu bagiye batandukanye barayidutumire atubwira bati ni mutegere ivyo Bwana Colonel Ndori yavuze. Taifa inakaa kimya, tutaendelea kujipigania. Ikindi kandi turaza kuganira kuka audio ka video katambutse gahushuka ku mbuga zitandukanye mu minsi ishize ku mukozi w'Imana Muyumbe Alice ariko avuga ku bintu byo gutabara. Amulenge tutapigania haki yetu ya kuishi. Hanyuma rero ni mushakisha amazi mushakishe nako muguma kuba mukanja hanyuma tuze gutegera ikiganiro kuri menye kuri radio na TV hamwe nanje mwarimu mukunda muri benshi cyane tubizi. Watoto kwa wakubwa hatutachoka kuipigania haki yetu. Amulenge tutapigania haki. Akaririmbo keza cyane ati tutapigania haki yetu nibyo akarengane tugomba kukanga kandi buri muntu wese afite uburenganzira bwo guharanira ubutabera cyabuze bwo guharanira kwa karengane gashira by'umwihariko ku bwoko bw'abanyamurenge bumaze imyaka myinshi mu bibazo. Hanyuma iyi audio ya Colonel Ndori yahoze ivuga iki ku bantu batayitegereye. Reka tubanze hanyuma turaza kuyishiramwe mu mwanya noneho abantu baze kuyitegera bumva ico Bwana Colonel Ndori yavuze hanyuma tuze kugaruka tuganira. Ya kuishi vijana wa Nyamulenge hatutaacha kuipigania haki. Nyamulenge tutapigania haki yetu. Hanyuma reka dutegere uko Bwana Colonel Ndori yavuze. Tubanje kubaha mwaramutse cyane. Naringize igihe ntari kuri rezo ngere kuri rezo nsanga amakuru y'ibihuha yabaye menshi ngo Colonel Ndori yaragumutse ngo yarapfuye ngo barashwanye ngo barakoroganye ibintu bene ivyo ngivyo ngo twacitsemwo ngo twaremye ngo ibindi byacu ivyo byose no kubesha nibyo wenda abantu baba bifuza nika ko nabivuga ariko bitari byo ntabwo duteze kuzatererana ubwoko kugira ngo tugeze igihe ducikamo, ntabwo duteze kuzatandukana kuko twacanye igihango uko tuzogwana urugamba tukarurangiza turi kumwe, yaba ari umuntu ufite intege nkeya ukamwihanganira nawe ufite intege nkeya akakwihanganira, ibyo twabyumvikanyeho kuko ntabwo imbaraga nkeya dufite, buri wese asabwa gukora contribution yo kubakana, ntabwo turi mu nzira yo gusenyana, turi mu nzira yo kubakana. So nkaba numva ko tuba dufite ikibazo cy'amanetwork cyane,
ariko abantu bagomba guhumurika, abakunzi bacu, inshuti zacu, abavandimwe bacu, ubwoko bwacu, bagomba guhumurika ntihagire n'umunsi bazabyikanga ko bizaba, ntibiteze kuzaba, n'abifuza uko bizaba ntabyo bazabona. Twebwe tuzirikiye ku mugozi umwe twese, tugenda twuzuzanya twese kugira ngo turebe uko twabasha kurangiza ikibazo cy'ino ntambara, kuko dufite intambara iremereye cyane, itaduhesha umwanya wo kubasha gutekerezanyaho twenyine kuri twenyine kugira ngo ducikemo. Ntabwo duteze kuzacikamo, turi kumwe twese kuzarwana urugamba kuzageza turutsinze. Buri wese asabwa gutanga contribution yiwe y'imbaraga ziwe nkeya afite ku wundi, twese tukuzuzanya, nta muntu utagira intege nkeya ubaho, nta n'umuntu ubura akamaro ubaho. So niyo mpamvu tudateze kuzatandukana, tuzafatanya muri byose, kandi dushimira abantu baturi inyuma. Niba twavuga ngo baturi inyuma, abo turi kumwe, kuko tubaturi inyuma, baturi inyuma hari igihe twazobasiga cyangwa tugasanga baradutorotse, ariko abo turi kumwe twiyemeje kuzabana nabo kuzageza dutsinze runo rugamba. Ntabwo njyewe nshobora gucikamwo na bagenzi banje, icyo sinagikora. Ntacyo ntakwihanganira, niyo wenda cyanabaho ntacyo ndashobora kwihanganira, kuko n'ibyo twihanganiye byatubayeho n'ubu turiho, ntacyo byabashije kudutwara. So ibyo ngibyo nabyo ntacyo byatwara, nta n'ikintu na gito. N'ibyo by'amakuru twebwe ntabwo biduciye intege, dufite morale, turakomeje urugamba hadi tutafika kwa lengo letu. Dufite gahunda ya lengo letu, tukifikia lengo hapo ndio tutakuwa tumefaulu vita. Dufite lengo ya kufaulu iyi vita, intambara tuzayigwana, dufite morale kwitsinda, twaravyitangiye kuzageza ku munota wa nyuma. Hatarimo kuvuga ngo hari ibindi bizoza, nta nibizoza, nta bihari bishobora kuducamo, ntabwo bikunda. So n'ukwihanganisha abantu tubacika intege. Natwe turi ku rugamba ntiducise intege, dukubitwa n'imbeho n'inzara n'ibiki n'inyota nyinshi no kugenda amajoro n'ibiki, ibintu bene ibyo ngibyo. Twavuye mu byacu, twasize ibyacu, twasize imiryango yacu, twaraje. So sinumva ukuntu hari umuntu ushobora gucika intege, cyangwa nimba hari umuntu ufite gahunda yo kuzocika intege muri uru rugamba turimo. Nimba nahari azovemwo mbere y'igihe, areke kwirirwa yicokesha. Ariko twebwe twizera kuko abo turi kumwe tuzajana nabo tugafatikanya mu bufatanye bwose bushoboka, bw'ubushobozi umuntu aba afite akabukoresha. Buri muntu wese arakenewe muri kino gikorwa mu bushobozi buke yaba afite bw'uburyo ubwo ari bwo bwose. So abantu bahumurike, ibyabaye n'ibihuha, sinje uri kubikwibwirira. Nta kintu kigeze kiba, haba na kimwe n'ibihuha gusa byitokeje. Ni nka Satani, ntawe uzumenya nayo makuru. Njyewe sinzamenya naho yavuye kugira ngo bavuge ngo Colonel Ndori ngo sijui. Abo baribesha, ntibizonaba n'ikindi gihe, ntabwo biteze kuzaba. Turakomeje urugamba. Ni nka gutyo, briefly ni nka gutyo mbona nakubwira ko nta n'ibiri mu mitima yacu no mu bwonko bwacu no mu nzozi nta bihari. Sisi wote ni moja, tunapigana vita moja mpaka siku tutafaulu, tunafika kwa lengo letu. Sawa, asante sana. Uwo nguwo ni Colonel Ndori, mumaze gutegera avuga ibintu bigiye bitandukanye. Colonel Ndori muri audio yatanze iwe bwite, nubwo tutaramenya aho yayitanze ngo ni hehe. Nagize gutya mbona abantu benshi cyane bagiye bantumira iyi audio ashaka kumbwira bati mwatangaje inkuru, none Colonel Ndori yayinyomoje. Haki yetu ya kuishi, wandugu zetu tunataka amani, sisi tunaomba tupe amani, Wafuliru tunataka amani. Hanyuma rero nyuma yuko badutumiye iyo nkuru, abantu bagiye batandukanye barimo uwitwa Mbarusha Amahoro n'ubundi twagiye tuganira, ndetse n'abayobozi bamwe bo muri Mahoro Peace Association, nababajije ibibazo nka bine. Nababaza ndetse
mwamwishuye amakuta ngahe ngo akore audio. Hanyuma babaza ikindi ndabaza ndetse mwumvishe hari aho yavuze yuko atararwaye. Ikindi ndetse hari aho yavuze yuko twamubesheye mu nkuru twatangaje. Hanyuma rero twebwe icyo twakoze ni impuruza no gutabaza, ndawe twivurizaga kwapfa kandi Imana ishimwe yuko Colonel Ndori ari muzima ashobora no gukora audio. Ni byiza cyane biratunejeje. Ikindi dushishikariza Colonel Ndori ndetse n'abandi bose, ayo makuta ni meza nayo muze muyarya, ariko nyine muyarye ya makuta muze muyarya niko kwiza. Hanyuma muganire nta kibazo, icyangombwa nuko mumeze neza kandi n'ubundi muguma kwirinda kuko abantu babaye babi cyane, ariko dushimye Imana yuko twumvishe Colonel Ndori nyine ari muzima. Hanyuma ikindi nuko twari tumaze iminsi twakira amaraporo twebwe nkamenya kuri radio na TV, ari naho ntekereza yuko iyo audio ya Colonel Ndori ivuye. Twari tumaze iminsi twakira amaraporo ava ku banyamakuru bacu bari hariya kuri tele batubwira yuko hashize iminsi abantu cyane ngo hari intumwa zatumwe kuganiriza Colonel Ndori na Colonel Gakunzi ngo babasaba kugira ngo basubire mu gikundi cyatwirwaneho iyobowe na Colonel Makanika. Hanyuma ngo nibwo hamaze iminsi kabisa ngo hari amanegociation ndetse ariko kandi ngo bakanabasaba yuko bokora ama audio iyo kutunyomoza. Murabizi ko menye ukuri twari twatanze inkuru dutabaza abantu bogenda bakasubira bakayitegera. Hanyuma babasaba cyane ngo bakora ama audio yo gusa naho bamagana iriya kiganiro twakoze cyo kubatabariza, ariko ngo ntibashoka babikunda. Kuri ubu rero Colonel Ndori akaba rero yakoze ngo iyo audio, ariko bivuga yuko ngo hari amakuta yahawe kugira ngo ayikore. Colonel Ndori rero arayikora, akora audio, ariko nawe aza kuba umunyabwenge cyane, yirinda gusa naho yagira icyo avuga, dore ko nta hantu na hamwe hagaragaza yuko ibyo yavuze yari ariko atesha agaciro inkuru y'ubutabazi twamukoreye. Iciza nuko akiri muzima. Ikindi kandi twifuza kumenyesha abantu nuko twebwe nkamenya kuri radio na TV nta mutabazi numwe tudaha agaciro kandi tudashigikiye. Bose turabashigikiye, icyo tudashigikira nuko hari amakosa akorwa ndetse n'abantu bashobora kugirira abandi nabi. Hanyuma rero amakuta bwana Colonel Ndori nayirire niko kwiza. Ego ariko nukuba hange cyane. Ikindi rero twari twavuze yuko tuza kuvugaho ni amakuru cabuze akavideo kacicikanye kumuyumbe kazi mushiki wacu Alice. Reka tubanze nako tugategere kugira ngo tuze gukomeza ikiganiro cyacu. Imana yampaye ubwoko, iyo mpagaze aha igenda ishura ibintu byinshi. Bwana sifiwe. Hari abantu bari mu gutuka abantu bakavuma ngo niwe batwaye ngo abana ngo bakaja gutabara. Ngira ngo uwo mubyeyi wavuze iryo jambo akavuga amagambo mabi agatukana, usaba Imana imbabazi, kuko witonde neza usenga uzasanga ari Imana uhaye urwaye. Uzasanga neza ari ubushake bw'Imana uhaye urwaye, kuko umuntu arimo kwisanga agaturugo, umuntu akisanga agafatwa nk'ibintu bimeze nk'ibisazi, akisanga ku buryo tibo kumwigisha ngo yumve, kuko n'Imana ihaye ibikora. N'Imana ihaye ibikora. Naragiye mu Minembwe mpura n'umusore wataye akazi ava muri Amerika. Navuganye nawe ndamubaza ngo byakugendekeye gute, arambwira ngo narayaga ku gitanda mpaye ndiri materi kuzura marira. Haleluya. Haleluya. Imana izozi zitazo
umuntu ikintu hano, niba ari umusore muteze ikintu, niba ari umugabo imubwire ngo genda, ntazanga, azagenda. Uzitonde ku magambo uri mu kuvuga, uzasanga uri kurwanya Imana. Ukubona ubushake bw'Imana, niba utabisobanukiwe uzoje ku musozi uzi Imana neza, izo gusobanurira impamvu. Bana benshi bari mu kugenda, kandi Imana yaravuze ngo igiye gukoresha abana bato cyane. Wowe uri umubyeyi ureke kubabara, umwana niba agiye ari mu bushake bw'Imana. Kandi ngo bamwe bagiye n'abapagani kubera bahe bagwana intambara y'isezerano, ngo bamwe bazakiriye agakiza gakomeye, kandi Imana ibakoresha imirimo ikomeye. Reka tube tugakatiye aho ngaho, nkwibutsa yuko ayo majwi ari ayo twakuye kuri channel yitwa ngo ni Sunrise MP. Akaba ariho yashizweho, urashobora kugenda ukayireba kugira ngo umuhe credit akwiriye kubwo gupostinga ko ka video. Na ka video k'iminiti 2 n'amasegonde 21, ikaba yarashizwe hanze ku minsi 18 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022, aho yariko avuga ibi bintu. Hanyuma mushiki wacu birumvikana muri aka ka video yuko yasaga naho ariko asubiza iyindi nkuru twakoze igaragaza yuko hari abantu bari mu gushuka abana bakabajana muri Nord Kivu muri M23. Noneho nyuma abandi bantu baje gukonfirma amakuru benshi cyane, barimo abavyeyi b'abana, ndetse haza kumvikana na audio yacicikanye cyane ku mbuga za WhatsApp zitandukanye y'umusaza umwe nawe wakonfirmye ibyo bintu. Hanyuma rero uyu mushiki wacu agasa naho yari ariko amusubiza, ariko avuga ngo ati Imana niyo yamubwiye. Hanyuma avuga ibintu nyine bigiye bitandukanye mwabyiyumviye, asa naho ariko anyomoza uyu mubyeyi wari uri kuvuga ati ntabwo bikwiriye yuko abana bajanwa iriya ruguru mu bintu bidasobanutse. Hanyuma rero twebwe nkamenya ukuri Radio na TV hariho ibintu dushaka kugira ngo twibarize uyu mushiki wacu. Turashaka kwibariza mushiki wacu namba koko Imana ariyo yamubwiye ngo nagenda abwira abantu yuko ishigikiye yuko abana bajanwa muri M23 bashukwa bazi ngo bagiye gutabara ruguru, bagiye gutabara ubwoko, bakajanwa muri M23. Imana niyo yabivuze, kubera yuko birashoboka yuko abantu bashobora kuba barumvise wenda uko atavuze, ashaka kuvuga gutabara gusa bisanzwe, ariko wenda atashatse kuvuga yuko ibi bintu byo kujanwa muri M23 nabyo birashoboka. Ariko impamvu tubizanye hano ni ukubera yuko yavuze ku kintu cyo kuvuga asa n'usubiza uriya musaza ngo uwo mubyeyi, yaravuze ngo uwo mubyeyi ngo wavuze gutyo ngo agende yihane. Noneho rero urumva yasaga n'usubiza uwo mubyeyi n'ubundi wavuze ibyo, avuga yuko abana bajanwe muri Nord Kivu. Rero uyu mushiki wacu agomba kudusobanurira, agasobanurira abantu namba koko yarashigikiye yuko abana bajanwa muri M23 bashukwa ngo bagiye gutabara ubwoko ruguru, naho bakajanwa muri M23 mu bintu abantu batazi. Ibi namba ari byo yasobanuraga, arashobora kuzabimenyesha abantu bakabimenya koko ari byo Imana yamubwiye, kandi abitubwire neza, atubwire uburyo Imana ishigikiye kwa abana bajanwa muri M23 mu ntambara z'amafuti zidasobanutse. Hanyuma ikindi kandi ariko tumushimira kubwo umutwaro w'ubwoko agira. Ngira ngo mukunda kumukurikira cyane mu biganira akora, ndetse iyo ari kwanabwiriza agira umutwaro w'ubwoko cyane, anagenda iri haruguru cyane muri conditions zigoye. N'umuntu cyane ukora ibikorwa by'ubutwari by'ubwoko, turabimushimiye. Ariko iki kintu cyo kuvuga yuko Imana yamubwiye ngo ashishikarize abana, cyavuze ngo yigishe mu ikanisa, abwira abantu yuko Imana ariyo yavuze yuko abana bagomba kuja muri za M23 muri Nord Kivu, iki ngiki ni amakosa y'abakomeye cyane, ndetse n'abantu benshi bagiye bakomeza kukinenga. Hasigaye rero kubera yuko abantu batamenye neza koko yaba ari byo yavugagaho, cyavuze atari byo, bitewe nuko abantu benshi bumvishe mavuga wenda asa n'usubiza uriya musaza,
akaba aricyo gituma batekereza yuko Imana ngo yavuze yuko Imana yamubwiye yuko ari byo kuko abana bagomba kujanwa muri M23 aho yazabisigura neza abantu bakabyumva. Hanyuma namara kubisigura ubwo abantu natwe tuzaja ku mavi tuje mu matayi tubaze iyo Mana ishaka yuko abana baja mu kurwana ibita n'intambara zidasigutse nkuko mubizi abantu bagiye bajoininga biriya bintu twagiye tubigiriramo ubwo ibibazo bikomeye nk'ubwoko. Ubwo rero sinzi Imana ishobora kuvuga ngo iki gihe kirageze yuko abana basubira muri bene biriye. Twizere yuko azabisigura hanyuma ubwo nabisigura nabyo tuzabibagezaho nkamenya kuri Radio na TV. Ahasigaye rero reka tubabwire yuko uyu mwaka ari ukubashaganya kugira ngo mwiyubake kandi mwiyubakire kukuri, mwubakire kukuri nyako n'ubumwe nyabwo nta manyanga nta n'ikindi kintu icyo aricyo cyose kidakwiriye. Hanyuma dushimira abatabazi bose batabariye ubwoko bwacu mukuri, banakorera mukuri ndetse bakanitwara neza cyane bakitanga, ariko ibyo byose babikora mukuri atari babandi bashobora kuba baririya nanone ku mpamvu zabo ndetse n'impamvu z'amanyanga, kuko abo nabo barahari. Abasore b'abanyamurenge mwanga gasuzuguro, abasore b'abanyamurenge bati ni mwanga gasuzuguro. Ibiganiro byacu rero tuzakomeza tubibagezeho, reka tubonane mu bindi biganiro. Yari umwarimu wanyu mukunda muri benshi cyane, Professor Rutikanga. Reka tubonane ubutaha, murabeho. Twirwaneho na Gumino.